Hi, hello, Miha, da čuješ inače. Hi, hello, I'm Ivan Franko, inače. Ali danas smo zaposlenici. Zašto smo pa iz početka. Hi, hello, Miha, da čuješ inače. Hi, hello, I'm Imam. Čekaj, Imam. 8 je ujutro, 8 je ujutro. It's okay. I'm Imam. Hi, hello, Miha, da čuješ inače. Hi, hello, I'm Ivan Franko, inače. Ali danas smo zaposlenici. A zašto smo danas zaposlenici, Franko? Zato jer danas pričamo o našim neprocijenjenim iskustvima u poslovima. Jao, kad se sjetim tih dana, tih ljeta koje sam provela radeći za novce koji su bili minimalni. Gle, u danom momentu su mi svi ti novci bili sasvim dovoljni. Istina. I znaš šta ću ti reći? Najviše sam zarađivao kao klinac. Znaš šta, to je istina. Kužiš. I to, kad kažem kao klinac, mislim baš u trenutku kad sam prodavao školjke onako od 8. godine do 11. godine na šetnici u Baški. I to je bilo ono ekstra. Tu smo zarađivali ja i sestrična love i love. Po koliko vam je bila školjka ovako? Sad. Ne znam, ne mogu se sjetiti, ali Rakovica nam je bila najskuplja. Rakovica nam je sigurno, Rakovicu smo isto prodavali, pa nego šta. Ja mislim da ona bila oko 40 kuna, ili tako nešto bubam. Buržoazio, dobar dan, Bože! Jo, moje bila ono 6 kuna komad. Dobro, pa kad su stranci vidjeli Rakovicu? Dobro, istina. Prodaš je kao ugroženu vrstu. Da. Što nije da ilegalno, Bože sačuvaj. Samo kod nas, ugrožena vrsta, Rakovica. Za 40 kuna. Bože, mislim, gledaj. Ja sad ne znam... nisam siguran za tu cijenu, ja sam bubro, ali znam da je bilo malo jasno. Ali čekaj, kakve su tvoje školjke bile? Jesu li ti bile one školjke, ono koje su čisto izvađene iz mora, pa onako, znaš, osušene i to, ili su bile one dekorirane fancy šmensi, znaš? To je jako dobro pitanje, i jedno i drugo. Počeli smo, kao što svako počne kad otvori svoj biznis, sa jako obskurnim školjkama, ponekad čak i neopranim. Naime, moj ujak je ribar u slobodno vrijeme i on bi često zapravo donio nama te školjke, onako da smo ih imali, znači imali smo izvor prihoda. I onda bi ti mi to prodavali, ali onda nakon nekog vremena smo se revolucionalizirali, kao što svaki posao to napravi. A to je da smo ih počeli lijepiti, crtati, farbati. Craft. Upravo to. S onim pištoljem na silikon. Znaš ono, silikonski onaj pištolj. Da, kako ne. S njim smo lijepili školjku na školjku. Imali smo različite oblike, rakove, sve što smo mi imali. Tako da, mogu ti reći da smo u jednom trenutku imali baš veliki asortiman, jer tu nisu bile samo školjke. Kreacije su bile. Upravo to. I Rakovice, već su tu zapravo bile i sušene smokve, med i tako dalje. Odakle ste to dobili? Pa, moja baba ima nevjerovatnu želju i energiju sušiti smokve svake godine, a dede mi je pčelar. Tako da... A je li, ja nisam to rekao? Ne, to je nova Skrivaš svoje obiteljske tajne, a? Čuj. I onda imamo i meda, kužiš. Mi smo medena obitelj. Jao. Pa vidi se na tebi kako si meden. Joj. Jo, ne smijemo sad flirtati ovdje, Franko. Ajme, da nije vrijeme ni mjesto. Moja cura ovo sluša, halo? Svaki put to napravimo na podcastu. A šta ću ja? Da. Zašto uvijek samo na podcast? Šta hoćeš reći? Ljudi moraju misliti da ja i ti imamo real life chemistry. Što tu govoriš? Franko! Zanemarite, mi flirtamo i inače, jel da, Franko? Naravno, pa mi kad se vidio, mi očima kažemo, želim te. Opet ti. Bože moj. Gledaj, Franko je zapravo moja druga cura. Tako je. Vlajetina. Vlajetina, tako je. Bože moj. Inače, ti si prodavala školjke? Kako ne? To je isto bio moj prvi biznis. Prodavanje školjaka tamo u Baškoj Vodi na rivi. Dok još nije postalo ilegalno, dok nismo ušli u Europsku uniju. Jer čini mi se da je tad postalo
ilegalno? Ispravi me ako sam u krivu. Otprilike si u pravu, nisam siguran da li je to nova, da li je to od 2013. od Europske unije ili prije, ali u pravu si da je to u jednom trenutku stvarno postalo ilegalno. Da je. Znam da je, šta ja znam, mi smo ti prije isto bavili se pravljenjem našeg vina. I znam da je to, od kad smo ušli u Europsku uniju, da to ne smije raditi, osim ako ne prodaješ to vino, znači ako ne ide u nekakve... Neki OPG, vjerovatno. Da, nešto komercijalno vamo tamo. Ne, mi smo vino radili, znaš, ono, za nas i ako ćemo dati nekome ili nekom gostu, to uvijek daš ono kao as a goodbye present, ako su ti bili dobri gosti. Ako su ti bili odvratni gosti, biš ča. Ne dobivaš ništa. Pa da. Ali, tako da, to prodavanje školjaka je postalo ilegalno u jednom momentu. I ja znam da je to povrijedilo moj novčanik. Zato što više nisam mogla kupiti sladoled. Šalim se, nije nikad povrijedilo moj novčanik, to je bio čisto nekakvi hobi koji sam ja radila ako mala. Ali, što se tiče mog izvora školjaka, ja mislim da je to od mog brata Josipa, jer on jako se voli kupati, on ti se kupa i u 12. prvi mjesec, njemu ti je sve jedno. I on ti onako dobro roni i onda bi on izlovio te sve školjke. Imali smo te školje koje su at that point bile ancient, znači koje je Josip ulovio kad je bio mal. I to su ti bile one zastarjeli asortiman, znaš, koji vrijedi više. To ti je bilo to. Ali moji su prices bili reasonable, jer sam ja školjku prodavala do 10 kuna. I onako bilo bi profita na dan, razumiješ? Za par sladoleda ili nešto, jer što drugo uzima ako mal nego sladoled liti ili nešto ući u dućan i kupiti neki slatkiš, mislim. Šta ćeš ti drugo raditi s parama ako mali? Kužiš. Tako da, znači imamo isti prvi posao. To je zanimljivo. Genijalno. Znaš šta se zapravo, nisam siguran šta se desilo, ali nas su isto počeli protjerivati u jednom momentu, jer kao child labor, jer oni ne znaju da nas neko sili, kužiš, i to je kao ilegalno. Tako da smo se i mi pokupili s tog posla u jednom trenutku, jer smo shvatili da nije sigurno. Pa baš smo ilegalni radnici. I onda smo, našao sam drugi posao, koji isto je ilegalan, ali je bio posao i imao sam 13 godina. Dobro. A ono što sam trebao raditi, zbog same ilegale neću napomenuti ni kako se zove poslovnica, ništa tako. Ako slučajno spomeneš, bipat ćemo. Upravo to. Ali ono što sam trebao raditi je peljat goste do apartmana. Okej. I to ti je bio poslić koji sam ja radio 2 godine zapravo. I cijeli moj, sve što sam trebao je kad bi ljudi došli, imaju rezervaciju, ja bi s njima hodao do tog apartmana. I onda bi ti ja tu radio što šta. Ja sam ti tu zapravo dobio neku svoju vrlinu kako istrpiti lovu. Vrlina koja je jako bitna, pogotovo studentu. Tako je. Mislim, šalim se, ali znao sam imati te momente gdje bi ljudi rekli ljudi bi sami zaključili da sam ja tu da im pokažem apartman i da im nosim stvari. I onda kad bi oni meni dali da im nosim bagalje, prtljagu, onda bi ti ja njima rekao, ne, 5 eura. Pa vidiš. Jer je moj posao teoretski nije nošenje prtljage, mislim, mogu ti, ali mi plati za to. Tako je. Tako da taj posao je bio ok i plaća je bila dosta niska, niska. Imaš 13 godina. Tako i plaća ti je, mislim da je bila 1800 kuna. Jebote da sam ja zarađivala 1813. Upravo. Ja bi bila milijarder. Ne bi, vidi mene. Pa šta ti fali, ajde, muči. Milion. Joj. Nastavi. U svakom slučaju 1800 kuna mjesečno, to bi dobilo u jednoj bijeloj kuverti, onako pisalo bi tvoje ime, onako Ivan, to bi bilo onako, ne bi baš bilo prvo u mjesecu, nisu bili konstantni, ali kad bi bilo bi predivno. Bilo bi predivno, bilo nas je 3, prve sezone nas je bilo 3, druge sezone nas je bilo 2 koji smo radili to. Nakon mojeg razdoblja rada tamo još je par puta, još su ljudi radili, onda je u jednom trenutku to prestalo. Taj oblik posla za djecu.
Ali Da, pazi, znaš šta, znam da pričamo o nekoj ilegali i tako dalje, ali ja sam stvarno htio raditi i svi ljudi koja su stvarno htjeli raditi. I to nije bilo, niko te nije ni natjerao. Da. Znaš, ono, to nije bilo, to je nama bilo zabava. To je, mi smo doslovno uživali radeći i kad zaradiš nešto tako rano, mislim da to puno govori o tebi. U svakom slučaju da, mislim da je stvarno bitno početi, neću reći početi raditi rano, nego mislim da sam samo dobra iskustva dobio. Čak i od tog posla di samo hodaš i pelješ turiste do apartmana. Što, nije big deal. Koji je bio tvoj drugi posao? Moj drugi posao nakon školjaka ti je bio u arheološkom muzeju u Baškoj Vodi. Wow! Tako je, ja sam uvijek bila arheolog u duši. Ja sam tamo bila iskreno najljepši artefakt. Čisto da se zna. Mislim. Stvarno jesi. Ja ti mogu potvrditi to, iako te nisam vidio. Gledaj. Dobro. I onda, tu mi je bio iskreno brutalan posao. Ja sam tamo uživala, zato što at that point ti se dogodilo da su te pristali naplaćivati ulaz, zato što je jednostavno kao postalo baština Baške Vode, jednostavno. I pristali su kao naplaćivati. I ulaz ti je bio free. Sve što sam ja trebala raditi je sjediti za stolom, igrati igrice. Ja bi ti donijela laptop, ja bi ti igrala igrice. I Bože moj, kad neko uđe, lipo pozdraviti i malo pratiti pogledom di oni idu, da slučajno ne bi koju amforu srušili ili neki nešto, ne znam. Bilo je tamo i slika, bilo je amfora, bilo je kipova, bilo je ovoga, bilo je onoga. Jednom kada dođeš ću ti baš pokazat, jer onako zanimljivo je, imaš, znaš, starih kovanica pa oružja, zato što u Baškoj Vodi isto imaš jedan veliki dig site od Rimljana. I tu se zapravo... Dig site, da. Dig site, ne dig site, šta? Dig site? Nije dig site, nego D-I-G site. A, dig site, okej. Tako, molim lijepo. Znam da su oni imali one paluse i da su palusi pod svuda. Pardon, ispričaj moje malekosti. Ne, nismo imali faluse na displeju. Okay. Nismo. Dig site, tako je, od Rimljana. I uglavnom, meni je taj posao bio iskreno brutalan. Meni je bio ekstra. Doduše, jedna žena je bila tu radila godinama i ona je otišla taman te godine nešto izvan Hrvatske, nemam pojma, i ona to lito nije mogla raditi. I onda sam ja snečala to radno mjesto. I nažalost se sljedeće godine nisam mogla vratiti tu raditi, zato što se ta žena vratila, a logično da će primiti nazad ženu koja je tu već godinama i koja je to standardni sezonski posao, nego mene koja sam tu radila samo jednu sezonu. Što je bilo naravno sasvim u redu i razumjela sam, ali nikad neću prižali taj posao jer je bio prejeben. Znači bio je odličan. I prijatelji su mi mogli dolaziti kad god hoću. U Baškoj Vodi sam jedini. Nekakvi, ajmo reći, negativna stvar u vezi toga je bilo što nikako nisam mogla otići kući u Krvavicu. Aha. Jer ti je moje radno vrijeme bilo, znači, dvokratno. Radila sam ti ujutro od 10 do 12 i onda popodne kao od 6 do 10. Ali Krvavica i Baška Voda nije to nešto puno udaljeno, ali opet moraš ići ili busevima, ili je moj tata morao dolaziti po mene ili nešto tako. I onda je to bilo komplicirano, ali mi imamo kuću u Baškoj Vodi, tako da nije problem. Okay, nego je meni falila kuća u Krvavici. Upravo to, razumiješ? A taj mi je posao bio brutalan, mogu ti reći, i dan danas nikad neću prižaliti. Da. Znači, ajme meni. Nakon faksa, opet tamo. Gledaj, zašto ne? Zašto ne? Da ja opet mogu, snečati tamo sezonski posao. Aha. Jer to je spada pod šefa kojeg ja znam i sve to. Ja bi vrlo rado snečala taj posao. Da. Ali šta ću ženi uzimati radno mjesto, šta ću se boriti tamo, prepirati sa tim šefom, zašto? Mislim, ne, to se slažem. Nema šanse, tako da, ili kako bi Ospa rekla, nema šanse. Nema šanse. Tako je, molim lijepo. Onaj stiker koji sam napravila. Predivan stiker. Tako je, znam. Ja sam inače master u stikerima. Onaj moj s očima i rukom se širi po faksu. I šire od faksa.
I onda mi svako malo neko pošalje da, to je onaj stiker koji na logu imate gore lijevo. Tako je, gore lijevo. Svako malo mi neko pošalje screenshot nekog razgovora u kojem je taj moj stiker. U Osijeku, u Zagrebu. Wow. Internacionalna žena sam, molim lijepo. Stikeri su savršeni. Kad smo radili logo, onda smo ih stavili oko 20-ak. Pa smo skontali, malo smo prečerali. Ajmo malo to suzit. Tako da smo, 4 special ones smo. Da se razumimo, ako mislim, vam... I ostali su special ones, ali trebali smo ih suziti. Tako je. 20 mislim, da se razumimo, ako vam taj logo naš izgleda malo kaotičan, namjerno je kaotičan, upravo zato da dobijete taj osjećaj koliko je ova epizoda, to jest ne epizoda, nego cijeli serijal naš podcasta, ikoničan i kaotičan i beautiful. Upravo to. Što duže gledam u njega, to mi je bolje. Tako je, slažem se s tim. Nego dobro da smijem vratiti na temu. Koji je bio tvoj sljedeći posao? Ok, ovaj posao je bio legalan. Legalan čak, joj. Sa 16 godina možeš raditi kao srednjoškolac. Znam, to je bio moj arheološki posao. Upravo da. I prijavio sam se na natječaj, općinski natječaj. Nema tu zajebancije, znaš. Tražila se osoba za bijelu patrolu. Znaš šta je bijela patrola? Ne. To su ti djeca koja ti u bijeloj modijelu, nije odijelo, nego neka kuta doktorska, ne znam, ko pekar, ko da si pekar. Stojiš na cesti i reguliraš promet. Ok, da. I ja ti se lijepo prijavim na to i mislim si, to je moj dream job. Treba mi nešto novo. Plaća je bila duplo veća od 1800 prvih. To je to čekam cijeli život. Znaš. Znači, moj cijeli posao ti je bio stajat, znači bio sam ti pozicioniran taman na ulazu u luku. Čekaj, koje mjesto? Baška. Taman na ulazu u luku i problem ti je bio to što ti autima GPS, valjda to dan danas isto radi, ti je pokazivo da oni kroz taj dio, znači kroz luku, kroz cijelu šetnicu zapravo, mogu doći do hotela. Šta nije istina jer tamo auti ne mogu. To jest mogu auti, ali samo ljudi koji žive tamo, logično, a ne svi, ne turisti. Jer ti treba kartica hoće da uđeš tamo. Ali ti je problem to što sam ti ja njih trebao zaustavljati i okrenuti. Trebao sam doslovno moja spika. Mama! Sorry, you have to turn around because down there is a port and you can't go down there with a car. I onda bi ti oni mene pogledali kao klinac, imao sam onu palicu stop. Klinac od 16 godina zaustavlja strance. Ja mislim da su mislili da je skrivena kamera, znaš. Ovako, čisti baby face, gledam u njih i pričam im da se moraju okrenuti jer kao da s njom dole s autom, a GPS im pokazuje da mogu ići dole. Da. Neki bi se okrenuli, neki bi kao idem provjeriti pa ću se vratiti i ideš provjeriti pa se vratiš, ali ti sjeverno dole je usko, kužiš, nije se, ni za auto se nije lako okrenuti. Da. Šta se desilo jedan dan? Ovo neće ići na dobro, a? Ovdje ima dvije zanimljive priče. Znači, jedan dan ti dođe bus na 2 kata Česi. A ko će drugi? Bože moj. Ne hejtamo narod. Ne, Bože, sačuvaj. Stereotipi su nekad funny. Ono što ti mislim reći da došli su tamo i ja njima kažem floskulu. Sorry, have to turn around. I on pogleda u mene, onako odmahne rukom, i ode dolje. Prošlo je nekih pola sata. Ja sam zaboravio da je bus uopće prošlo dolje, znaš, onako me to uopće nije, zadnje mi bilo na pameti. Vidim ja, on se vraća, ja kao, bus, ja sam zaboravio na bus. Dođe nakon pola sata meni prvo taj lučki kapetan, ili ne lučka, uglavnom glavna osoba u luci. Kao, jesi ti pustio ovaj bus dolje? Ja kao, nije me slušao. Kao, srušio je 2 terase kafića, razbio je auto, razbio je... razbio je lanac, znači tamo ti je općina i tamo ti se parkiraju auti, kojiš ljudi koji rade u općini i taj lanac koji zapravo dijeli to je razbije, doslovno on je razbio pola toga.
Ja i Tendu da je sjebao jednom kafiću koji. Je li još nešto sjeba? Još nešto, mislim. Ja si mislim, pa što ja sad radim, da mi je došao i načelnik i to je bilo katastrofa, nisam dobio otkaz, ali, a mislim, kužiš, ne možeš ti sad stati ispred busa i ono, zgazi me, to ti je jedini način da prođeš dolje. Da, neki bi te stvarno zgazili. Da, i to. Tako da, nažalost, to se desilo, ali bilo full, mi je žao ti kafića, ali bilo full smiješno, ta situacija sad kad se vraćam na to, kako je on razbio. Sve okolo jer se nije mogao krenuti. Ali dobro. Čekaj, kako je izašao? Nemam pojma, izašao je. A mislim, trebalo mu je. Da, čekaj, onda je li se vraćao u rikverc ili se okrenio? Ne, okrenuo se. Pa di se okrenio? Nemam pojma, ali uspio se okrenuti. Šta, napola ušao u more, pa rikverc? Ali nekako se on uspio okrenut, kojiš. On se dolje nekako uspio okrenut, ali bilo je kaotično, očigledno to kretanje. I očigledno je bilo pogubno za svih, a bome i za nje. Ali on je izgledao, ok, nije busu ništa. Ali neka mu je, pa ti nemoj slušati, znaš. I imam još jednu priču, a samo da napomenem, taj posao je bio dosta naporan, jer si na suncu trebao stajati 6-7 sati. Tamo sam te htjela pitat kakav ti je taj aspekt posla bio, jer I can't imagine that it was good. Katastrofa, ne volim sunce ni malo, katastrofa. Imao sam baš onako bauštelske ruke, znaš. Bože moj. Crnog, cijeli sam bio bijel. Užas, to sunce me stvarno devastiralo tu sezonu, ali uglavnom imam još jednu priču. Došao sam ti jedno jutro na posao, ne znam, bio 8:30, jedan svoj burek i tako dalje. I u jednom trenutku dođe jedan čovjek sa kamionom. I moj posao između ostalog je bilo tamo gdje sam radio, znači gdje sam trebao kretati ljude, tamo bi ti dolazili kamioni za dostavu. I kad bi ti došli kamioni za dostavu, ja bi morao osigurati parkirno mjesto za njih. Znači nije bi se niko tamo smio parkirati, ali taj čovjek je došao rano ujutro, pa sam mu dozvolio da se tamo parkira i rekao da mora samo, ima tamo jedan privatan parking koji ti je ograđen željeznom žicom, ne žicom nego lancem. Moram samo uzeti ovaj lanac, to mi je čovjek rekao da kao uzmem pa idem ča. I on počne čupati taj lanac, kužiš. I kaže meni, hoćeš mi pomoći? Ja kao, ajde pomoć vam kad sam ovdje. I mi iščupamo taj lanac, kužiš, i on to stavi u kamion. I vratim se ja nazad tamo, ja sam bio u kutu gdje je bio mali hlad. I vidim ja, on počne izvlačiti prometni znak koji piše stop. Ja kao, ja ne znam da li to smijete izvlačiti, tvar. On kao, ne, meni su iz općine rekli da i to moram izvući. Što on nije trebao imati nekakvu vrstu potvrde? Nema pojma, bio sam klinac od 16 godina, ako već čovjek kaže da mora za općinu. Da, očito mora. Bože moj. Staviti on to u kombi i ode ča. I meni nije prošlo dugo vremena, mislim, bože, pa taj čovjek je došao po željezo. Da. Došao je, kužiš, po... ništa ovo nije trebalo. I dođe meni šef, taj glavni koji me vodio i kaže, di je znak? Ja kažem, pojma nemam. Ja sam došao ovdje, znaka nije bilo. Da, bože. Nemaš ti pojma o ničemu, ti ništa nisi vidio. Šta je tu bio znak? I am not see, to ti je to. Tako da, ja mislim da se ja više štete nego koristi naprave na tom poslu, ali ja krijem sunce, znaš, sunce me spalo, sunce me uništilo i to ti je čisti rezultat toga. Se Bože. To je to. Vidim da imaš ti itekako adventurous priče. Da. Na svakom poslu ti je bila neka tragedija. Meni, hvala Bogu, nije toliko, nije u toj mjeri, jer ti si imao skandale, ja nisam imala skandale. Ovo su baš skandali. Doslovno. Sad ćemo nastaviti, ja moram na piš pauzu. Evo nas nazad, jesam li se brzo popiškila? Stvarno jesi, hvala. Bilo je urnebesno brzo. Da. Gdje smo ostali? Aha, ja sam krenula pričati o svojem sljedećem poslu. Tako je. Moj sljedeći posao je bio u Tourist Bureau. Wow. Da. Iskreno, najbolji posao kojeg sam imala, jer mi je bio odmah ispod kuće. Znači, moja kuća u Krvavici ti je ovdje i odmah ispod toga ti je turistički biro. Predivno. Ja moram jednu malu okuku proći. Ja doslovno vidim sa balkona dole 15 metara. To je zapravo, iskotrljaš se s kreveta direkt na posao. Pa tako je, kužiš. Ne znam, meni ti je radno vrijeme bilo u 8,
a ja bi ti ne znam, krenula u 8 jer znam da ću u 8 biti dole. Razumiješ? Znači, to je bilo super. I isto šef koji nam je rođak i sve, i mislim da se razumimo, nisam ja tu sad nešto poslala preko veze dobila, ja sam i dalje došla na intervju i na obuku i na sve. Da. Jer my family does not like to practice kao ajde po vezi. Razumiš? Što je slažem se s tom. Da, mislim, veza je nekad potrebna, ali rađe veze iskorištavati za zdravstvo nego ovako za nekakve stvari. Znaš šta ti je, uvijek kad dobiješ posao na temelju svojih nekih vrlina ili tako nešto, puno više vrijedi. Istina, kužiš. Znaš da si worth something. Upravo to. I mislim, no shade to onima koji su dobili posao preko veze, da se razumijemo, daleko od toga, nego jednostavno meni osobno, za mene, volim dobiti posao na temelju svojih sposobnosti. Ali drugi, Bože moj, kako preferiraju, kako vole, kako jesu. Kako mi je lakše na kraju krajeva, znaš. Tako je, lakše je, ne moraš prolaziti kroz milijun komplikacija. Upravo to. Tako je. Ali uglavnom taj posao je bio super. Znači, to ti je bilo taman one godine kada se uveo e-vizitor i kad više nisi mora dolaziti sa papirima u turistički biro da ti oni potpišu prijavu gostiju i da ti moraš doći odjaviti goste. Znam, radio sam. To je prije bilo taj princip, a taman se te godine uveo e-vizitor. I tako da ti je moj posao opet bio, sidi tamo, ljudi su ti meni iz Krvavice stariji dolazili, oni koji ne znaju koristiti kompjuter, mobitel, televizor i tako. Da, ti prijaviš. Ja, doneli bi mi podatke gostiju, svoju osobnu, svoj e-vizitor podatke, ja bi to prijavila. Onda davat nekakve upute gostima koji dođu, i isto tako što nije moj oficijalni posao to bio, ali sam ja to najviše radila, a to je da su ti ljudi dolazili meni i rekli, ja u sljedećih 5 dana imam dvosobni apartman, pa ako neko bude tražio, pošalji goste meni. I onda bi ti ja imala zapisano listu ljudi i njihove brojeve, i onda logično kad ljudi, to jest kada turisti dolaze u neko mjesto, jedna od prvih stvari, osim ako neće sami ići tražiti apartman, je doći u turistički biro. Zato što misle da se s time prvenstveno bavimo, dok kažem ti, to nije nekakvi oficijalni dio našeg posla bio, ali jednostavno common courtesy, da pomogneš ljudima. Upravo to. I nije ništa to bilo što ja nisam smila raditi ili daleko od toga. I bilo je, meni je bilo super. Da se razumimo, bilo je par instanci, reklo bi se, u kojima sam doživjela neugodne situacije, ali to nije bilo sa, šta ja znam, poslodavcem ili sa nekakvim svojim kolegama. Ja sam bila sama u tom prostoru. Svaki put kad meni nešto nije bilo jasno ili nešto nisam mogla nabaviti, ja bi nazvala centralu i oni bi mi pomogli. Znači, što se tiče kolega, što se tiče samog posla, fantastično. Ali ljudi su nekad bili oni koji su došli za papre situaciju. To sigurno. Razumiješ? Jesu bili gori iznajmljivači ili gosti? Ajme meni, ne znam, podjednako. Da se razumijemo, bilo je toliko dobrih ljudi. I ljudi iz Krvavice, znači koje ja znam i sve to. I ljudi iz drugih mjesta koji su došli ili nešto. Jer bio je jedan point kad ti nije bilo nigdje mjesta za doć, i onda bi ti ljudi iz okolnih mjesta došli i ostavili svoj broj, ajde me zovni ako neko dođe tražiti apartman tu i tu. Da. Slično kao što je bila situacija ove godine, bio je jedan period kad nije nigdje bilo za primit goste. Koliko je bilo gostiju. Doduše, ove godine je bio rekordan broj. Ali što se tiče tih ljudi koji su domaći, oni su nekad itekako znali proizvoditi probleme, jer su očekivali nekakve usluge od mene koje ne da mi nisu u opisu posla, nego what? Kako možeš zatražiti te glupe stvari? Da. I na primjer, bila ti je jedna žena koja ti je došla sa nekom knjigom od, ne znam, 800 i nešto strana. Da kopiraš. Da kopiram. Ja jesam imala papira za kopirat. Ja jesam imala printer. Ali, brate mili, ne možeš mi doći sa knjigom od 850 strana da ti ja kopiram tu knjigu. Se slažem s tim. Ja ću se nadovezati samo malo, pa ćemo tu malo pričati o tome, zato što ti je moj sljedeći posao bio u turističkoj agenciji. I točno znam o čemu pričaš. Da. Točno znam sve te stvari.
jer ja sam ti isto imao problem sa iznajmljivačima koji su ti bili ljuti, primjerice kad njihov apartman ne bi bio iznajmljen. Kada, znaš, kada oni ne bi dobili goste. Gosti su posvuda, vidim ih svuda, šeću se svuda, na plaži se mazimo jedno s drugim, a meni je apartman prazan. Da. Kužiš, ali to nije tvoja krivnja. Znači, tebi kad oni dođu, ti njima pokažeš, jer mi smo baš bili turistička agencija, koji si bila baš biro, tebi je to bio kao side thing, nama je to bio kao glavni fokus. I mi smo imali slike apartmana i tako dalje i gosti dođu i pitaju mi bi htjeli jedan apartman i onda im pokažeš sve u cijenom rangu i koliko njih je, znači onda im nešto daš. I ljudi sami odaberu šta će. Kužiš? Nisi ti tu kriv. Ako ljudi neće tvoj apartman, onda je nešto problem u tvojom apartmanu. Ili u cijeni, ili u izgledu, ili u udaljenosti. Kužiš, ali bi ti došli i onda bi ti širili svoju frustraciju. Naravno, to su iznimke. To su izuzeci. Bože moj. Veliki postotak je stvarno bio užasno drag i stvarno onako... Slažem se. Ima tetica koje su me znali zvat svako malo, znaš, ono. Tih par bakica kojima si ti ono... Čisto da onako vide kako sam, doslovno. Tako da to je taj... A znaš šta je najbolji dio tog posla po meni? Vježbanje jezika. Da, svakako, da. I tu sam jedini moment u životu kad sam naučio talijanski. Ja njemački. Kojeg, by the way, učim, to jest ne više dok sam na faksu, ali 9 godina sam ga učila, ja sam znala samo reći švajne i guten tag. A ja imam B diplomu istoga. Ja ne znam kako ja imam diplomu istoga i kako sam ja uspjela doći do te diplome koju ja u životu neću iskoristiti jer ja ne znam govoriti njemački. Da. Ali magično kad bi mi došli Njemci gosti, ja sam znala pričati s njima. Vidiš kako fascinantno. I moja teorija je to, jer ja isto po sezoni kad sam radio tamo, odjednom sam znao jezik. Češki mi je materinj. Tako je, da. Zato jer ih konstantno slušaš. Ja ti to uđe u glavu i onda jednostavno kad prestane ta sezona, jednostavno ti ispari. Da. Jedino što se sjećam iz talijanskog je kad mi treba objasniti da im je kuća, onda ci quanta metri sono avanti a destra e tua casa con il grande parcheggio per tua macchina. Aha, odlično. To si rekao pravo talijanski. Pravo, 50 metri sono avanti a destra. By the way, inače nisu mi išli inače jezici. Ja nisam, moja sestrična koja je radila u agenciji 7 godina, a isto smo godište, ona je toliki profesionalac za jezike. Ona ti se može šaltati između 5-6 različitih europskih jezika bez beda. Znači, gledaš u nju i ne vjeruješ. Ja nikad nisam bio talent, ja sjećam da sam jednom u srednjoj došao, imao sam španjolski 2 godine i zove me profesorica na ploču i kaže napiši rečenicu hola, me llama Ivan, to je to. Ja napišem to, idem sjest, kao ja sam napravio svoje. I ona meni fali ti h na ola. Ja pogledam, ti fali h na ola, što čemu ona priča? Ja napišem olah. Ona gleda u mene, misli da se zajebavam, cijeli razred onako prasno u smijeh. Ja kao, pa rekli se da fali h na ola. Na početak. Isuse. H se stavlja na početak. To ti govori o tome koliko sam ja bio loš u jezicima. Olah. Ali turistička agencija ti je pomogla da radiš na svojim jezicima. Upravo to. Tako da, ja se slažem s tim, definitivno. Mislim, meni je engleski uvijek bio jezik koji sam ja volila najviše. Koji, vidiš i sam kad pričam da mišam konstantno engleski. Ali engleski ti ide idealno, kojiš engleski ti baš prirodan ti je. Ne znam, sa gostima, da se razumemo, ja sam uvijek znala engleski i zbog video igrica, i zbog serija, i zbog TV-a, mislim sve. Ali pogotovo liti, ti imaš priliku baš pričat sa gostima engleski. Ovako preko godine ti možeš sa svojim prijateljima pričat, ali ti tek kada ti je primary source of communication English s nekim, ti tek tad vidiš svoje sposobnosti. Bravo, da. I onda nekad, šta ja znam, kad ima neko ko ne zna baš engleski dobro ili manje engleski od tebe, pa si ti moraš prešaltat na njihov level. Upravo to, da. A neko, na primjer, dolazili su baš Englezi, ne znam, iz Velsa, iz Londona, iz svega. Aha. I onda recimo imaju svoje naglaske i onda ti je to opet dobar
dobar način da ti vježbaš kako zapravo jedan jezik može različito zvučati. I to je ono, recimo, što me je pripremilo na studij engleskog. Sve to skupa. I samo je pojačalo moju ljubav prema engleskom jeziku. Kužiš? Tako da taj rad u turističkom birovu je svakako i meni i tebi u mnogo aspekata pomogao što se tiče jezika. Sigurno. I znaš šta bi isto tu stavio kao jednu pozitivnu stvar je to što naučiš raditi s ljudima. Tako je, to prvo i osnovno, tako je. Naučiš se patience, naučiš se kako komunicirati pravilno. Sve ima svoje, da se razumije, dobre i loše strane. Aha. Ali ja smatram da je taj posao ima većinu pozitivnih. Da, ja bi isto rekao, samo što mene su nakon mjesec dana rada u agenciji bacili u istu agenciju, samo drugu poslovnicu. Aha. Koja je bila više suvenirnica i fuli malo ljudi dolazilo tamo. Doslovno sam bio mjenjačnica i suvenirnica koju niko nije ništa kupovao. Tako da nije mi bilo kao the best ikad. Ali sam preživio. Znam da mi je sljedeći posao bio 3 godine. Znači, sad idemo već u razdoblje 18, 19, 20. Radio sam u wine baru. Bože. I to je došlo sasvim slučajno zato što, evo, to je preko veze. Malo prije smo pričali da je preko veze, ali da, to je preko... Nekad u redu, Bože. Pa da, ali i zanimljivo preko veze, zato što sam tu godinu prije sam glumio s jednom starijom gospođom u kazalištu u Kalvariji u Rijeci i ona je meni rekla da je ona inače iz Baške. Znači, da je njoj porijeklo iz Baške, da ima kuću tamo. By the way, za gledatelje, ja govorim o Baškoj vodi, on govori o Baški na otoku Krku. Tako je, znači Baška voda i Baška nisu ista stvar. Čisto za... bravo, za usporedbu. Reference. Okay, znači ja u Baški na otoku Krku. Tako je, ja sam u Baškoj vodi u Makarskoj rivijeri. Tako je. Dobro da se toga sjetila, jer ja mislim da stvarno ima čekaj, kako Baška? Da, zato što i mi nekad skraćeno kažemo u Bašku. Pa, naš, da. I da ne bi bilo da cijelo vrijeme govorimo o istom mjestu, jer nismo potpuno drugim mjestima govorimo. U potpunosti, da. U svakom slučaju, i onda ti se ona meni javila početkom sezone, ta starija gospođa je rekla, moj kćer otvara wine bar, traži radnika, ja sam rekao, može, ja sam taj. To je to. I mogu ti reći da sam puno tamo naučio o vinima, o serviranju, bili smo malo fancy šmenci, znači imali smo buteljice, pa točenje, pa kako to ide, prvo toči... Jesi li degustirao to vino? Prvo točiš muškarcu da on degustira i onda naravno ako on odobri to vino, onda toči ženama. Bože moj, naravno, tipični patrijarhat. Upravo, a to su somelijerske spike. Ako postoji neki somelijer ko ovo sluša, vjerojatno će shvatiti da sam puno toga krivo rekao, ali ja sam i dalje amater. Ali znam da sam ja to radio, kako je meni barem bilo rečeno, kako su mene to amaterski educirale razne stvari, da ti uvijek bilo onako moraš otvoriti, moraš imati onu krpicu, moraš staviti to sve ko što vidiš u filmovima. Upravo to, moraš, kad otvoriš, moraš pomirisati malo čep, staviti ga da tanjurić, kužiš, zato jer onda ti ljudi mogu pluto pomirisati ako hoće, znači sve to moraš staviti tamo. Fancy šmenci, kažem ti. Bilo je dobrih i loših strana na tom poslu, ali jako puno sam naučio radu u kuhinji, jer smo imali plate, smo radili, i naravno serviranje, to mi je bio prvi konobarski posao. Nakon toga se onda, sad ulazimo u godinu 21. Ja mislim, moju 21. godinu, ja mislim da je to tad bilo. Da. Mislila sam da misliš kao na ovu godinu. Ne. Koji je ovo time jump koji smo imali? Di se taj wine bar dobio novog vlasnika i postoje kao, ne znam kako da ga nazovem, on je kao neki aperitivo bar. Znaš. Malo koktelići, malo žešće cuga, pivo, totalno drugi ambijent. I to je baš bio HC posao. To je i dalje, to ima samo 5, ima 10 stolova sve skupa, nije to veliko, ali gosti su se promijenili. Znači, od jako lijepih, uglađenih, normalnih, finih gostiju, došlo je na totalnu suprotnost. I tu vidiš, mislim, i dalje smo imali dobre goste, ali u globalu gledano, promijenio se, cijela slika se promijenila. Da. Bolje smo radili, ali i dalje je meni bilo psihički gore za raditi. Kužiš.
Tako da sam odgurao tu sezonu i nakon te sezone sam se psihički osjećao loše. Došao sam u 9. mjesecu u Zadar. Znam da sam baš upao 9. mjesec, imao sam hrpu ispita, upao sam u tešku, neću reći tešku depresiju je baš dijagnoza koju sigurno nisam imao, ali mogu reći da je bio to lowest point, barem kako se ja sjećam u prošlosti. Di stvarno, ne znam, nisam se mogao ustati iz krajeta mjesec dana. Imao sam sve. Znači, ono, really took a toll. Znaš šta ti je to bilo? Alkohol svaki dan, ništa ne radiš osim tog posla, i onda ostale stvari kad te još uhvate, znaš, katastrofa. Vjerojatno ono, cigare, ako se pušio tad, ono... Sve to je loša kombinacija sa stresom, sa ono, loša psiha i sve. Da, jasno. Užas. Ja sam stvarno išao na jednu detoksikaciju tih mjesec dana. I mogu ti reći da u 10. mjesecu se već sjeća puno bolje. Tako da evo, izvukao sam se, ali bilo je baš evo, the lowest point, kako se ja sjećam. Još se tu što može reći. Ali o tom potom vjerujem da ćemo pričati možda i o tako nekim malo težim temama jednom. Onda, čekaj, ajmo sad na tebe, ja opet pričam puno. Bože moj, pa ne brini. Kad se već sad nadovezam malo na ta loša iskustva, moj sljedeći posao je bio onako, ajmo reći, počeo je pozitivno. I bilo je super prvih 2 do 3 tjedna. Nije se činilo teško. Činilo se super. Ja sam, kažem ti, ljudima govorila da je ovo najbolji posao u životu koji sam radila. Znači, nešto što je topalo turističku agenciju, turistički biro, pardon. A ono, po onim mojim pričama si čuo da ja veličam taj turistički biro. Da. I sad, kako ovo može biti bolje od toga? Neću reći di sam radila, za koga sam radila. Čisto radi tih nekakvih formalnosti. Privatnosti, da. Niti želim da ljudi imaju toliki bad impression, razumiš? Moj posao ima puno komponenti. Znači, ja sam morala, ne znam, pomagat gostima tu, morala sam čistiti WC-ove, morala sam istovremeno biti dio kafića i uslužiti goste kavom i svim tim stvarima. I kažem ti, u prvih 2 do 3 tjedna to je sve bilo u redu. I onda, i što se tiče i gostiju, znači što se tiče ljudi s kojima sam radila, sve je bilo super. I onda odjednom je bio taj nekakvi nagli pad. Nešto se tiče gostiju. Gosti su uvijek bili fantastični, za neko čudo. Nisam imala uopće nikakvih ružnih iskustava. Nekad jesam imala neke kretene, bože moj, to se uvijek dogodi. Upravo to. Toga, ne možeš se od toga maknuti jednostavno, ali jebe ga, šta ćeš sad. Ali većinom su bili ljudi koji su bili fair, koji su bili dobri, jako uviđavni, simpatični, humoristični. Ja bi stala pričat sa njima digod onako kad bi imala vremena i baš je bilo super. Doduše, došlo je do problema sa šefovima. Jer nisu to loši ljudi. Nisu. Ne bi htjela dati loš impression, nisu. Nego, ja razumijem da stres ljudima može prouzročiti svašta. Istina, da. I da oni, mogu reagirati. Tako je. I oni jesu u biznisu koji je strašno stresan. Jer ogromna količina gostiju usred sezone je jedna velika stvar. I ja znam da je to teško. Ali, to ti ne daje opravdanje da ti budeš kreten. Da. Slažem se. Jer preko dana bi tu bilo različitih svađa i svega. I onda kada bi se stres maka, they were the nicest people. Da. I ja sam, znaš, ispričali bi mi se nekad i sve, prosti, danas je stvarno bio užasan dan, meni je stvarno žao. I kužiš, vidjelo se na njima da nisu loši ljudi. Da, i da im je stvarno žao. Tako je. Ali, i onda, ali je bilo i takako nekakvih jako negativnih situacija. Naprimjer, ja ću reći samo jednu koja će te dati onako general picture of kako je znalo nekad biti.
Znači, at one point je bilo je nekoliko mjesta na koje sam ja trebala biti. Tongue tied, ispričavam se. Bila sam na nekoliko mjesta u isto vrijeme, šta je bilo nemoguće. Bili smo malo understaffed i jebi ga, ja sam morala trčati vamo tamo, usluži ovoga, usluži onoga, razumiješ, bilo je teško. I moj šef je stajao sa strane i govorio mi je kako radim svoj posao loše. Što je meni stavljalo samo još dodatan stres. And I was really trying. Kužiš? Znači, ovaj me tu zove, ja dolazim tamo. Ovaj tu me zove, ja dolazim tamo. U isto vrijeme moram očistiti tamo WC. U isto vrijeme moram doći tu. Znači, I was really trying. I on ti je meni stalno prebacivao, ajde brže, jebe mu mater, više brže, koji ti je kurac. Znači, psovanje, sve. Chill the fuck out, my guy. Onda mi ti dođe pomozi. Da. What about that? Jesi li razmislio o toj opciji? Kužiš? I onda ti je on meni bio rekao, da sam zaposlio nekog mršavijeg, ne bi sad imao ovih problema. Oh, fuck. Razumiješ? I tu sam ti ja zastala sa svim svojim poslom. Mm-hmm. Ja sam rekla gostima, ispričavam se, vratit ću vam se sad za sekundu. Došla sam do njega i istim tonom na koji se on derao na mene, ja sam njemu rekla, pa koji kurac niste nabavili neki time machine da ja mogu biti ovdje i onda u isto vrijeme. Ako vam treba neko mršaviji, zaposlite nekog mršavijeg, ja ću vam otići sad usred sezone. Doslovno. Pa neka si. Pa jesam. Jer ja imam pravilo, ja ću biti nice prema svakome. Ali ako ja vidim da si ti govno prema meni, ti od mene dobiti respekt nećeš. Upravo to. Bez obzira, jesi li ti malo dite ili si ti neki senior. Ne zanima me. Kogo da si ti meni nadređen, ko zna koliko, ako si ti ne ponašaš sa mnom kako treba, neće ni ja prema tebi. Tako je. I to je to. Razumiješ? Mislim, level respekta međusobnog mora postojati. Slažem se. Kužiš? I ja sam se na njega izderala i on ti ostao malo, još sam ja tu njemu izgovorila par stvari i čak sam ispsovala i sve. I on kao, pa gosti su tu, ne možeš tako pričati. Ali vi se na mene derete u posljednjih pola sata da svi čuju. Mogu onda i ja sad na vas. I kužiš, malo smo stvorili tu scenu, da se razumemo, to je bila i njegova moja krivica, nismo trebali biti tako loud. Ali par puta se dogodilo te situacije kada bi on meni nešto prebaciva i doslovno bi gosti meni došli i rekli, trebam li ja pričati s njim. Zato što su vidjeli koliko je to bilo zapravo. Tako je. Koliko je to bilo svir u nekim situacijama. I zato što se vidjelo da ja stvarno se trudim. Da ja znam da sam ja malo fat. Bože moj. Ali brate mili, to ti ne da excuse. Upravo to. Zapravo to nije nikakav excuse. Da, jer ja sam sav svoj posao radila efficiently. Da. Ja znam da sam ja bila, da se razumio, imala sam ja neke greške. Bože moj. A dobro, svako ima greške. Pa Bože, na poslu radimo i grešimo. Kad bi on mene nekad ispravio ili čak u nekim situacijama kad bi se zadara na mene, to je nekad bilo i opravdano, jer sam nekad nešto sjebala. Da, ali ti tu nećeš reći da je to neopravdano. Ti sama znaš svoju grešku. I to je jedna lijepa stvar kad ljudi skuže da su pogrešili, ali opet kad pređe se limit, onda kužiš da je pređe limit. Tako je, razumiješ. I ne znam, ja sam već planirala dati otkaz. Da. Ali je onda došlo to, bila mi je plaća dobra i tribali su mi novci u tom trenutku. Da. I ja sam odlučila ostati i taman sam imala neke ispite na početku 9. mjeseca i ja sam došla šefu i rekla, gledajte, ja ću vam prestati raditi 10-15 dana ranije, samo mi oduzmete to od plaće i gotovo. Ja ne mogu više reda faksa i bilo je naporno lito i sve. I on je rekao kao, nema problema, ja razumijem. Znači, nije bio ljud što sam dala otkaz ranije. To ti hoću reći, znači nisu oni loši ljudi, nego imaju krivi pristup. Da, to što znam što misliš. Da. To što znam što misliš. Da. Ali taj pristup će ih koštati. Da. Treba čovjek... ja znam da nije lako voditi nešto. Ja u potpunosti vjerujem da je to stres. Ali sretan radnik, dobar posao. Ima vjerojatno jedna puno ljepši sat nego što sam ja rekao sad. Ali znaš šta mislim reći? Ako su ti radnici sretni, on će ti posao biti uspješan. Istina, tako je. A ti si taj koji treba biti dobar primjer i koji zapravo treba osigurati tu atmosferu radnu koja je ozbiljna, ali isto tako i obiteljska. Nema ništa ljepše od posla koji ti je kao drugi dom. Jako teško je naći posao koji ti je drugi dom.
Ja sam primjerice ova sezona je meni bila ko drugi dom. Radio sam ko konj. Fast food. Fast food isto u Baški, na otoku Krko. Tamo gdje je Bašćanska ploča. Tako je, ako niste znali. Tako je. Tako predivan posao. Radili smo stvarno, bio sam na fritezi cijelo ljeto. Radili smo puno, jako, ali znaš čemu je stvar? Svi smo bili mladi ljudi. Aha. Najstariji je bio jedan pizzaiolo i jedna Jelena, najstarija, ima 35 godina, doslovno, tako negdje, oko 35 godina. Tako da nije ni to, ne govorimo tu o ne znam kako starosti. Svi smo ti bili, znači naš medijan, naš srednja godina ti je bila 20. Eto, znači od 16. do 25. to je se bilo najviše. Znači hrpa klinaca, zapravo mladih ljudi, sve skupa nas je bilo zaposleno oko 17, radi u fast foodu i svi smo međusobno bili dobri. Da. To je bila tako divna atmosfera. Šef je predivan. Ljudi s kojima sam radio su bili predivni. Znao sam, kad sam odlazio od sezone, trebao sam ranije otići malo, znao sam da će mi faliti. Mm-hmm. Kad znaš da radiš tu 2,5 mjeseca, skoro 3, i da želiš otići ča, a radiš puno, a ne želiš otići ča, jer si zapravo stvorio tu neku svoju familiju unutar tih ljudi. Danas ti ljudi su meni tako dragi. I stvarno, da bi riječ rekao, stvarno. Da. Predivno. Da. I to ti bi se reći kao primjer, i to je službeno i moj zadnji posao do sad, ali kao primjer da ako ti je šef dobar, ako su ti kolege dobre, ti bi nikad u životu neće biti teško otići na posao. Tako je, istina, slažem se. Da. I tako, da bar u životu nađem takav posao. Da. Znaš, gdje ću doći jer ja volim raditi s ljudima. Ja jesam, znaš, ima dvije vrste ljudi koji kažu samo da s ljudima ne radiš, ima ljudi kao što sam ja koji žele raditi s ljudima. Da pače, meni je to, osjećam se puno korisnije kad radim s ljudima. Tako da bar se nađe nešto tako. Mislim, uvijek će biti loših i ko zna kakva situacija. Primjerice, ja sam ove sezone cijelu ruku stavio u ulje, u fritezu. O Bože. Cijelu desnu ruku. Prvi dan na poslu. Prva večer. Kao ideš čistiti. Slušaj, volim te, ideš čistiti friteze, znaš. I zagasio sam na tu fritezu i nakon nekih 20 minuta, pol sata, 20 minuta, ajmo reći sam išao čistiti oko ovdje i tako. I meni ruka sklizda unutra. Cijela fucking ruka. To nije bilo vrela, jer da je bila vrela, ja ruke ne bi imao. Da. Ali bilo vrelo. Ali bilo vruće. Ja brzo ruku van, obrišem se u majicu i brzo pod vodu. Znači, meni je ruka drhtala i bila crvena cijela. I ja kažem ovoj šefici, ja kažem kao, molim te, mogu li otići doma, jer šta da radim? Ja ti ne mogu čistiti trenutno. I dođe ja doma i meni babo uzme neko svoje ekstra ulje, namaže po cijeloj ruci i zaveže, zamota i sljedeći dan ko novo. Da. Ko novo? To su ti te medicine. To su te medicine, a ne bio, mislim, čudo jedno. Kantarionovo ulje, inače, mi je stavila i čudo. I sama ga radi, kojiš. To je meni... Pa domaće najbolje, da. Tako da, evo, to je bilo jedno. Zanimljivih priča, skoro sam bez ruka ostao u sezonu. Ma nisi. Ali dobro, imali smo mi situacije i porezotina i svega. Mislim, to je normalno kad radiš u hranidbenom lancu. Upravo to. A radio sam u McDonald'su. Nekih 6 mjeseci. House. Ne, mislim, pazi, ima pozitivne i negativne strane kao i svaki posao, ali ono što sam ti rekao, kolege ti moraju biti dobre. McDonald'su ti stalno je neko novi ili ne znaš s kim ćeš raditi, jer si student pa možeš birati radno vrijeme i ne znaš ko će se dočekati. To je problem samo zato jer postoje ljudi koji jednostavno nisu za rad s ljudima. I jako je bilo stresno ponekad. Znači, bilo je smjena koje su bile savršene jer su ljudi bili dobri, jer si upao u dobru smjenu, a onda ima ljudi koji su katastrofa i raditi je katastrofa jer si upao u lošu smjenu. I to nije bilo teško za raditi, taj posao nije težak za raditi, koliko ti ljudi zapravo ti daju tu vibru, dobro mi je na poslu ili nije mi dobro na poslu. I isto tako mogu samo reći, ovo nije reklama za McDonald's,
ali iznenadilo me koliko su zapravo čisti. I koliko paze na sve. Koji, znači, nema tu ne pričam ja o kvaliteti ni o ničem, nego pričam o čistoći na poslu. I to je jako bitno. To je jako bitno. Sve se radi s rukavicama, sve je pažljivo. Sve je pažljivo. Ništa se tu... I peremo ruke stalno. Znaš, odlična je bila, tako da evo, to je jedna potvrda da su stvarno čisti. Da. O kvaliteti neću pričati jer ja ne znam. Da. Ali što se tiče posla, da. Si imala ti još koji posao? Nakon toga nisam imala više nikoji posao, ali nisam imala prazno lito. Aha. To jest ono lito kad je tek počela korona, tad mi je bilo apsolutno prazno, da se razumijemo, jer tad nisi mogla naći posao. Ja sam pokušala, ali jer ja ne mogu raditi ko konobarica, nema šanse, to ne može biti moj primarni posao. Jer sam ja presmotana za to i ne funkcioniram dobro u takvom stresu. Jer mi je sličan posao bio onaj prije koji sam govorila. Da. I ne bi mogla raditi u dućanu iz same razloga. Razumiješ? Da. I onda šta ti drugo ostaje? Ja volim poslove u kojim ja komuniciram s ljudima, znači to turistički vodič ili u turističkom birovu. To bi ti bilo ali toga više ništa nije bilo. Da. Pokušala sam raditi za neko iznajmljivanje. Znaš, to je pokušala sam naći posao, znači ne znam, džetski, padobrani, pizda materne, toga imaš li ti klikoćeš dole na našim područjima, ali opet to je već isto bilo zauzeto zato što nije bilo ljudi koji će to lito to toliko koristiti, jer je ta sezona nije postojala u Hrvatskoj, jednostavno nije postojala. Da. I tako da to lito mi je bilo jedino lito od početka srednje koje mi je bilo prazno. A ovo lito također nisam bila zaposlena, ali nije mi bilo prazno. Zato što kako sam položila u drugi mjesec, od tada već vozim i ovo lito sam koristila zapravo da ljude vozim okolo. Okay. Znači, ne znam, prijatelje od, ne znam, moje braće, jer neki od njih ne voze. Mama moja ne vozi. I onda, znaš, voziš te ljude okolo i pogotovo kako su bile ogromne gužve, ko što smo rekli, čini mi se u prošloj epizodi, jednostavno ti to oduzme pola dana. Doslovno pola dana. Dok ja dođem do Makarske, obavimo u Makarskoj posao, ali vratimo se nazad, krenemo ujutro u 7, eto ti nas u 3 popodne. Razumiješ? Znači, nije mi lito bilo prazno i iako nisam bila zaposlena, bilo mi je dobro i stekla sam puno vozačkog iskustva, što je jako bitno. Naučila sam se i u gužvama i u ubacivanju u promet i sve te stvari su me učinile boljim vozačem. I ja sada kada vozim, ja vidim da je to lito utjecalo na to. Tako da opet, lito mi nije bilo prazno. Imala sam, znači, vremena da uradim nešto dobro za druge ljude. Logično, zaradila bi jako ovaj paricu usput. Neko bi mi ubacio, tutnio 50-100 kuna, ovisno di bi išla. Ja nisam tražila. Da, to je iz dobre volje. Tako je, ali uvijek je neko nešto da. Razumiješ? Zato što ja bi došla po njih u Bašku Vodu i ja bi njih vodila u Makarsku. Još ako su bile te velike gužve, to ti je onda bilo ajme meni, ja nam trošiš vrijeme na mene, evo ti 100 kuna. Ma nemojte, molim vas. Ma kakvi 100 kuna, ma šta je vama? Ja to primit ne... Okej. Kužiš. Tako da, eto, ajmo reći da ti je vožnja bila moj neoficijalni posao ovo lito. Sviđa mi se. Zapravo, mislim da je dosta bitno... Ja znam ljude koji su položili i pred godinama prije i jako malo sjeli auto, ako ne uopće. I mislim da je dosta bitno čim se položi. Zato ja odgađam to dok ne završim faks. Zato znam da kad završim faks ću trebat voziti od posla, do posla, bilo da trebat će mi, tad će mi stvarno trebat. Jer ja da sam položio sad u međuvremenu, ja u Zadar ne bi dolazio autom jer mi je neekonomično. Tebi je drugo, tebi stvarno treba da dođeš do doma, tebi je to korisno. Jer ja idem stalno svaki vikend skoro dole i upravo to, ja ne idem toliko često, a i meni je stanica doslovno u Kraljevici, samo bus stane. U Kraljevici? U onom malom mjestu gdje je drug Tito radio na Mrovu radilištu. Tako je.
To se ne smije zaboraviti. Ne, ti si zaboravio. Ja sad sam moram zaboravio, lijepo. Uglavnom i tamo ti zato te pokupi nazad do Zadra. Tako da nema potrebe, da pače čak i jeftinije iz razloga što moraš platiti begu, moraš održavati auto i tako dalje, a ovako toga nema. Je li to? Ja mislim da je to. Mislim da smo Tako je. sve rekli. Sad Mislim znate sve da naše sve. poslove, sad možete pisati CV umjesto nas. Eto, tako je. Sad znate kako je raditi na svakom poslu, tako da znate šta staviti u CV. Tako je. Znate čak i lokaciju. Eto, tako je. Fake CV, radi CV. Baška i Baška voda koje nisu ista stvar. Tako je. Nemojte slučajno meni staviti Baška, a njemu Baška Znaš ti voda. koliko ako se ćete često pisat. desilo da su ti, evo vidiš, to je jedna lijepa usporedba koju ću samo reći za kraj, koliko se često desilo da su ljudi nama došli u agenciju s rezervacijom u Baškoj vodi. A nama za Bašku. Kužiš? Da. Ej, i sad ti ljudi moraju voziti I to dugo. jako dugo. Jer to nije blizu. To uopće nije blizu. Apsolutno Još nije je blizu. Krk otok, kužiš, moraš Da. izaći tog Ja. otoka i Baška je na kraju tog otoka. Da biš ti, znaš koliko bi bilo žao tih ljudi? Pogotovo kad bi došli full kasno na večer, šta ćemo sad? Da. Užas. Ali da, evo, povezanost. Samo da još ispričamo jednu malu anegdotu Ajme, da. od jučer. Da. Tako je. Mi smo jučer se okupili tu, ja i U moj studiju, prijatelj da. Franko. I mi smo snimali jednu predivnu epizodu, jednu krasnu epizodu. Tako je, bila dobra. Eto, on je čak rekao da je najbolja epizoda koju je do sad snimio na svim novim podcastima. Doslovno. Bila je odlična. Nećemo spojila šta, zato što ćemo se vratiti na tu temu nakon nekog vremena. Treba nam. Treba Sad ću nam vam da reći se zašto. oporavimo Da. od ovoga. Zato što snimile su se prve 3 sekunde, čuo se nekakvi bip i nije se snimilo ostatak sat vremena. Doslovno! Znači, bio je tako divan podcast. I vratit ćemo se na tu temu, ali jučer nas je to toliko pogodilo, Da. devastiralo, Da. uništilo, da jednostavno nemamo sad snage vratiti se na to. Ne. Ali sigurno ćemo se vratiti jer je bila odlična tema i odlična priča. Hit. Da. Tako da... Naravno, prije nego što završimo, Bože moj, nemojte zaboraviti moj TikTok The Miha The Trash i moj Instagram Miha The Trash. Nemojte zabraviti, molim vas, TikTok The Miha The Trash. Trash. Zašto? Zato što sam ja jedina. Tako je. Bože moj. Mora se naglasiti da sam ja The Miha The Trash. Tako je. Moje ime je Ivan Franko, moj Instagram je Ivan Franko 5. Jesmo li sad 100% sigurni Sad da je smo to tvoj 100% Instagram? sigurni, provjerio Okay, sam. Da, okay. da, istetovirat ću ga na dlan. Čisto. Čisto da možeš ljudima ovako pokazati, staviti u facu. Da. Ali definitivno zapratite što je meni osobno najbitnije, Studentski val. Tako Čeka je. vas puno emisija raznolikih, znači nisu svi isti i puno ljudi radi na tome i stvarno se trudimo da to ispadne najbolje. Nije ovo jedini podcast koji se snima, imate asortiman i doće ih još, tako Mi da... smo Netflix za podcaste. Istina. Potnix. Potnix. Minjaj ime, kakav studentski val. Potnix. Odlično. Tako da, ljudi, pratite nas, nadam se da ste uživali i da ćete nastaviti uživati i volimo vas i Bokić. Doviđenja. Doviđenja.